Hari abavuga ko Arsenal ari ikipe y'i Londres gusa, ariko iyo ugeze mu mihanda y'i Kigali cyangwa ahandi muri Afurika usanga aricyo kintu gihuza abantu benshi kurusha ibindi. Biratangaje. Ikipe yavutse mu myaka 140 ishize, igashingwa n'uruganda rw'intwaro mu Bwongereza, ubu ni isusurutsa imitima y'Abanyarwanda. Ese kuba iyi kipe ikunzwe cyane muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda byaba bifitanye isano n'ijambo rimaze kuba rurangiranwa rya Visit Rwanda riri ku maboko y'imyambaro y'abakinnyi bayo? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe amateka y'ikipe ya Arsenal. Reka tubyinjiremo neza. Tubahaye ikaze. Ikipe ya Arsenal yavutse mu mpera z'umwaka w'1886, ishingwa n'abakozi b'uruganda rw'intwaro rwitwaga Royal Arsenal rwari ruri i Woolwich mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Londres. Mu mizo ya mbere iyi kipe yabanje kwitwa Dio Square, ariko nyuma yaho gato ihita ihindurirwa izina yitwa Royal Arsenal, ndetse iza no kwitwa Woolwich Arsenal mu mwaka w'1893 ubwo yinjiraga mu cyiciro cy'abagize umupira w'amaguru umwuga. Impinduka ikomeye mu mateka y'iyi kipe yabaye mu mwaka w'1913 ubwo umuyobozi wayo Sir Henry Norris yafataga icyemezo cyo kuyimura akayijyana mu majyaruguru ya Londres ku kibuga cy'amateka cya Highbury, ari naho ijambo Woolwich ryakuweho, maze ikipe isigara yitwa Arsenal Football Club gusa kugeza n'uyu munsi. Iyi kipe yaje kubaka amateka akomeye mu mupira w'amaguru mu Bwongereza, cyane cyane mu mwaka w'1930 ubwo umutoza Herbert Champman wazanye amavugurura mu mikinire, ndetse no mu mwaka w'1970 ubwo batwaraga ibikombe bibiri, icyo twakwita mu ndimi z'amahanga nka The Double. Ibyo bikombe babitwara mu mwaka umwe, ari wo mwaka w'1971. Cyakoze ibihe byatumye Arsenal imenyekana cyane ku rwego rw'isi ndetse ikundwa n'abafana benshi cyane ni icyiciro cy'ubutoza bw'umufaransa Arsène Wenger wayitoje kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2018. Wenger yafashije Arsenal gukora amateka adasanzwe mu mwaka w'imikino wa 2003-2004, aho batwaye igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza bataratsindwa umukino n'umwe. Si ibyo gusa, umutoza Arsène Wenger yayoboye kwimukira kuri stade nshya ya Emirates Stadium mu mwaka w'2006, ari nayo iyi kipe ikiniraho n'uyu munsi mu gihe ikomeje urugendo rwayo rwo guhatanira ibikombe bikomeye kubw'umutoza Mikel Arteta. Ikipe ya Arsenal ibarirwa mu makipe akize cyane ku isi, aho agaciro kayo ku isoko ry'ubucuruzi kugeza ubu kageze kuri miliyari 3 na miliyoni 400 z'amadolari y'amanyamerika nk'uko imibare y'ikinyamakuru Forbes bigaragaza. Uyu mutungo ufitiwe icyizere n'umuryango w'umuherwe w'umunyamerika witwa Stan Kroenke binyuze mu kigo cye cya Kroenke Sports Entertainment. Umutungo wa Arsenal ukomeza kwiyongera bitewe n'umusaruro mwiza ikipe igaragaza mu kibuga ndetse n'amikoro akomeye akorwa amasezerano ndetse n'abaterankunga bakomeye nka Adidas ndetse na Emirates. Mu rwego rw'imari rwa buri mwaka, Arsenal yinjiza asaga miliyoni 690 z'amapawundi akomoka ku kugurisha amatike kuri stade ya Emirates, uburenganzira bwo kwerekana imikino kuri televiziyo ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Usibye agaciro k'ikipe nk'ikigo, Arsenal ifite umutungo ukomeye mu bakinnyi bayo, aho abakinnyi bayo bose bafite agaciro gasaga miliyari 1 na miliyoni 230 z'amayero ku isoko ry'abakinnyi. Ibi bitumiye ikipe bimwe mu makipe 3 ya mbere ku isi afite squad ihenze cyane, ibikesha abakinnyi bakiri bato kandi bafite impano zidasanzwe, aho twavuga nka Bukayo Saka ndetse na Martin Odegaard. Uyu mutungo ufatika wemerera Arsenal guhangana n'andi makipe akomeye mu kugura abakinnyi bahenze ndetse no gukomeza kubaka ibikorwa remezo bigezweho, bituma ikomeza kuba imwe mu makipe y'ubukombe mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga. Kuva yashingwa mu mwaka w'1886, ikipe ya Arsenal imaze gutozwa n'abatoza bakuru bagera kuri 20. Muri abo 20, Arsène Wenger niwe mutoza wayitoje igihe kirekire cyane, aho yayitoje imyaka 22 kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2018, mu gihe Mikel Arteta ariwe mutoza wayo wa 20, akaba ari nawe uri gutoza iyi kipe kugeza ubu. Usibye abo batoza 20 batandukanye mu buryo bwema, hari n'abandi batoza bagateganya bagera kuri 5 bagiye bafata ikipe mu bihe by'inzibacyuho mu gihe hagishakishwa umutoza mukuru. Birumvikana nushyiramo nabo bagateganyo, Arsenal asanga imaze kunyura mu maboko y'abatoza 25 muri rusange. Ikintu cy'amateka kandi gitangaje cyane ku ikipe ya Arsenal kurusha ibindi byose nuko ariyo kipe yonyine mu mateka y'umupira w'amaguru mu Bwongereza yatwaye igikombe cya shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe. Ibi byabaye mu mwaka w'imikino wa 2003-2004 kubw'umutoza Arsène Wenger, aho mu mikino 38 ya shampiyona Arsenal yatsinzemo imikino 26, ikanganya imikino 12, ikarangiza umwaka itajyanye amanota 0-1. Bitewe n'icyo gikorwa cy'igitangaza cyasaga n'ikidashoboka, ikipe yahise ihabwa akazina k'icyubahiro k'abadatsindwa cyangwa se icyo twavuga mu rurimi rw'icyongereza nka The Invincible Team. Agashya n'igitangaza barengejeho
nuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryakoze umwihariko ubwo ryayihaga igikombe riyigabira igikombe cya shampiyona gikozwe muri zahabu, icyo twavuga mu rurimi rw'icyongereza nka Golden Trophy, mu gihe andi makipe yose yagihawe gikozwe muri silver. Kugeza n'uyu munsi hashize imyaka itari mike nta yindi kipe mu Bwongereza yashoboye gukora uwo muhigo w'igitangaza ugihari nka zabo mu mateka ya Arsenal. Muri rusange ikipe ya Arsenal imaze gutwara ibikombe bikomeye bishyika kuri 48 mu mateka yayo. Ibyo bikaba bishyira mu makipe ya mbere afite ibigega bikize mu mupira w'amaguru mu Bwongereza. Muri ibyo bikombe biranga ishema ryayo kurusha ibindi ni ibikombe 14 bya shampiyona y'Ubwongereza. Arsenal kandi ifite umuhigo w'ikirenga w'ibikombe 14 bya FA Cup, ikaba ari nayo kipe yitwaye inshuro nyinshi kurusha izindi zose mu mateka y'Ubwongereza. Ibikombe byongeraho ibikombe 2 bya League Cup, ibikombe 17 bya FA Community Shield, ndetse n'igikombe cy'amateka cya Football League Centenary Trophy. Mu ruhando mpuzamahanga nubwo itaratwara igikombe cya UEFA Champions League, ariko Arsenal ibitse ibikombe byo ku mugabane w'i Burayi birimo nka European Cup yatwaye mu mwaka w'1994 ndetse na Intercity Fair Cup yatwaye mu mwaka w'1970. Ibyo byose bigaragaza gukomera n'ubushongore bw'iyi kipe haba mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo. Wari umwanya utangaje kandi w'ishema rikomeye ku bafana ba Arsenal bose. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu muri uno mwaka turimo, Arsenal yashimangiye intsinzi yayo y'amateka yari imaze imyaka 20 itegereje, itwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza cy'umwaka w'imikino 2025-2026. Iki gikombe cyakiwe kubw'umutoza Mikel Arteta nicyo cya 14 cya shampiyona mu mateka y'iyi kipe, kikaba cyasize umunezero udasanzwe mu bafana bayo, dore ko urugamba rwo kugiharanira rwari urwo gukirana kugeza ku munsi wa nyuma w'iyi mikino. Ndagushimiye wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, kora like, share, comment ndetse na subscribe. Mbifurije ubuzima bwuzuye ibyishimo n'amahoro aturuka ku Uwiteka Imana ihoraho.